manje luhlelo luthi Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Sengivela Simelane umlaleli lophinze akubingelela kwemukela nalomuhla siqolise kweliviki leliphelile lokungaza kwasihambela kahle ingakosa singekho nemfundisi kepha ke lamhla into ke setibuyeleke elayinini so khona umwelase ehlelweni lwakho Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Iyavusela welase uvusela umlaleli Nguno sebuhleni sivusela wena Simelane siphinze sibingelele umlaleli simemukele ehlelweni Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Siyabonga ngiyabona usicha lamhla ungasuhlomse kweligwala si qocele welase sigcinana nawe sikhuluma indzaba yababe lokhona angekho sibuka tinvo letibanga lokho ukuthi yini abeka nemaswati sicala phi lomhla inzima yethu. Siyabonga Simelane nemlaleli ekhaya uqinisile nabongwane sithingitsa lendzaba yekuba khona kwababe angekho sesihambe namgama lomtseke sibuka lokho ukuthi vele iqiniso yini ngoba kube umqondo nje kithi emaswati kayiconfirm ukuthi hawu mfundisi indzaba lenzala yabona abafana benduku iyasihlupha lenzaba emakhaya besibuka babeke ukuthi kuyendeka babe abekhona kodwa angabi khona sabala tishwana letingomba ukuthi ukhona angekho noma akekho akhona sihamba umgama kemnguni bese sithi evikini lela lelanywa ngileli liphelile siyavala loluhlangosi lwabo babe sifuna kubuka loluhlangosi lwabo makhe nangiphuma ehlelweni kushaya sivakashi sethu namhla njala kaMabuza lithi mfundisi ngibeba sengiyashaya ngene kanti kukhona nje incingwana lengicabanga ukuthi bengingajikijela lijazi vivanene ngithi ke mnguni ngoba vele lihlelo lwethu ngemabomo ngoba siyalichuba kodwa laso lesifa lwebantu sengithi ke yendoda na ungakhona kuvela vela utokusho lokushoko empeleni lohlangosi laqhamuka kilo uhlatshwe umqhele ligama lesilithite thine bantu bathukuthele kunekuthukuthela lamangweni lokubangwa ngilokungabi khona kwendvodza ngekukhula kwebantwana naye libeka leligama ngasi noma kungasiko ukuthi idirect la kulobangela kodwa ngalokuthi ithinta buhlungu lobudaleka kubantwana akede wamshengu asicasatele nami bese ngiyacabanga nje nalokunye lalokunene ubuyaphi Mabuza singaze sibone lesabona kulenye info angathi somfundisi utawuthini ndamgqilitela yaze kasijikela Mabuza laleli hlelo Imphilo Yelikhaya nekwakho kwalo mshengu shabalala. Cha angibonge ngibonge babe mwelase ngithatha lithuba ngibavusele lithuba lelikhulu lelihle kuvusela sona sive senkosi inkosi lenhle Maswati naso siveke sonke mukele kulo lehlelo kunesihloko lesikhuluma ngaso ukuthi emaswati abhlungu imvelo letinengi letiphathelana nekuphila nenhlala kahle emakhaya nalokwa ubuyabona Mabuza awutithi nje uvetela umlaleli nesithombe ngoba into ubalekile nasekhaya bakwathi ukusula Machawe Mabuza utalwa enhlambeni ngaphasi kwababe chief umvane inkosi matatasela so thethini imshengu ngithethe Maswati lamahle ngithethe ngaphinze futhi ngithatha Machawe ukhona uyaphila. Siyabonga mshengu ungumuntu lolalela lo hlelo
usike umfundisi cha vela ukhona nalomnyalo wabhala nje umwelase wathi hey ngicela ningibide nami kulohlelo qhubeka mshengu usihlebulele ukuthi ehlelweni impilo elikhaya nikwakho lo solo siyakhuluma nimwelase la utholeni ungawaluleka uwathini emaswati angibonge mnguni ngibonge nasesiveni lengutholile mina ngisalalela iwireless ngoba into letinengi siyadlalela sibuke ukuthi liveli sibonisa ukuthi impilo inhle nayibhekephi ngilithakasele ke ihlelo lakhe babe umwelase abeka impilo elikhaya nekwakhiwa kwalo kumisa kwalo ngathi thola ke netindzaba letinengi letitekwako nami lengibonako ukuthi awu impela nathi ngalungiseka emakhaya impela ngakha phile sengithatha leligalelo ke nami ukuthi awu nami la ngibona khona ukuthi awu nami ngingabiya lingakhala kithi sengithatha lelithuba ke kunaka inkinga lengifeke ngayibona bantu bakethu inkinga lebangwa ukuthi make umthathele make wakakho umthathele enzaweni le wrong athathwe bantu mhlawumbe ngitawuthi ba wrong ngale nqubo ekhamba kwesiswati phinze mhlawumbe nawe nje ungumuntu empilweni yakho tintwa tikaconzi lokufaya ikhathi nazo tindzaba lesifaya ikhathi sibongo lengicabanga ukuthi into lemcwa kakhulu empilweni yemuntu nakahamba ke umuntu abita sibongo lesingasiso sakhe ngekweqiniso lengicabanga ukuthi ngenza buke umuntu loliswati vele sintwa lemcwa kakhulu into letinengi bese tiyakuphambanela imshengu uthi sesaligama lesingisi nangabe into yi-wrong kuthiwa igabi nalabantu bagabi ukususela phi lokho ngikususela mnguni ekuthenini emhambeni wami ngisesengikhula ngiphila ngize ngibe nginamuhla nginakile ukuthi kunesisho lesithi bomake eSwatini sebathethwe baba fight bemadvodza ekhaya lebantu bende sento lesingakavumeleki mhlawumbe lapho benze khona kube bekungevakala ukuthi kunemfana noma ke bamfana lokuvele kubonakala ukuthi abakafuthi lapha ekhaya liqiniso lenzaba kulomusho maswati ukuthi nase kubonakele lokho kubanikati belikhaya kusho ukuthi bantwana labo kukhona lapho baba khona nangabe abasibo bala ekhaya maswati lamahle kuyo lenzaba lengitsinzako ngitsinza ukuthi phela ungumfana nje utalwa namuhla utawukhula vele nawe sewukhulile lapho enzaweni le wrong mhlambe lebe vele ingasiyo yakini kubantu mhlawumbe labangasibo bakeni nesibongo donke letinto solo ukhula nato empilweni yakho mhlawumbe vela tihambi kahle eqinisweni besinaka ke silalela nathi sakhula ukuthi kukhona simo lesithi kuneligama lesi kushaywe inyoni make ushayele babe inyoni noma ke mhlawumbe kunenzaba yetibitendlu nase kuvakala kimi sengikhulile ukuthi inyoni ngabe kureferishwa kumuntu tibitendlu solo kureferishwa kumuntu ngile kufanele kufihle kufayo ngaphansi ngezathe ukuthi akufanele kwadeke liqiniso lalenzaba nangiphinze nginaka maswati lamahle ngilalela umthetho wesiswati noma ungakabhalwa nzawo ulalela lapho ulalela khona kulabadzala phela indlela sikhule sathi ukuthi ulalela kulabadzala ibuta kulabasembili bakhuluma emaswati ayitolo ukuthi indvodza letele umfana emfatini walenye indvodza ayinaye umfana lapho leyo indvodza umfana wendvodza lethethe umfati Mabuza ngalamafushane noma ngala direct yaconze ngo Simelane nangikhuluma naye uteka indzaba yemntwana
lodelwe ngekuphingo. Bengifuna ukubuta lokuthi kuvela lo mntwana kuvela labantwana kambe ngabe sizathu lo babe akekho akhona noma ukhona kepha naloku bakhona kwakho kufuna usakekho bavela njani labantwana laba ngesibo bala ekhaya. Kusho ukuthi Mboni nangiSimelane uthethe umfati nomkhona noma akekho sekusuka mnike yanyonyoba ngiyawuvusela umkaSimelane labatalwa labantwana abanawubitwa kusibantu abami batawubitwa ngesibongo sakaSimelane kanti labantwana bami ngalamaye amagama ingadi yami kuyafihlwa ke ufihlela ukuthi phela liqala lelo kanzi eqhubekeni kwempilo so yadepriveka so emukeka emalungelo akhe lo mntwana ngoba sotawuthi bita ngesibongo lesingasiso kanlenza bayina uqina lapha setithwapha iyawuhamba iphunyuke ibekeke ebaleni ngalinye la iyakudala ke kuthukuthela abantwana manje labanye uyothole sebavele babafuna labantwana indvodza ifuna umntwana bantwana badele emfatini wemuntu vele kuyenteka yini usivele lo muntu agcine abitwa ngalesibongo sakhe kuhamba njani ngoba lo mnye wakwathi nakathi uyahamba la kahamba khona kukhalwa ngalesibongo angashintsha yini lo muntu angaba saba wakaSimelane kodwa kwanza kuthi nje siyayibona lensotsha kaMazibuko ngilala kusho kwemnguni wamshem lokuthi lento igcine iphumele balendlela thide ngoba nangabe siphila nje emangweni bese kudaleka leso sigameko kwetanya lokufihla sekutawuvela nento leshoko kuthathi ngibabathe ngiyahamba timbengu tithi lokhu kanye lokuthi nje uthi somdzala uve ukuthi isibongo sakho akusiso lobo solo ubitwa ngaso ngilalapho ke naqhamuka khona ukuthi kuyayidala inthukuthelo emangweni ngoba lokuthi nje kushintshe isibongo noma sishintsha sigcina sinje njengalokho semthethweni noma ufihliwe kodwa lo ngoba ngato tonke lesindlela kugcina kwatekile lokuthi akasiye waSimelane lo mntwana Emshengo langathiwa nje usiwa kaMabuza lamhla ungaphumbhekephi cha mngweni ngajabulela kwathi liqiniso ngoba indalo ithi umuntu akadliwa mngoni thambo lemuntu adliwa lisiswati uyiphinza umangalela kuphinze kusho sona Siswati ukuthi awusenaye manje wena umfana kani thambo lakho ngesigaba sekuthi ugangile nemfati wemuntu kanti futhi le ndalo imile la ekutheni liqiniso le ndalo nale Bible ngoba phela sicelelwa letibusiso madloda akithi nje kubonga uNkulunkulu lemazulwini lasisadalwa dibusiso leticonzene nemndeni wakini seke nako ke sokubitwa ngesibongo lesi singasiso sakho sowula emhlabeni kani umndeni wakini ukwathi usacelelwa wena le mazulwini uNkulunkulu seyivele impilo yakho seyiphambene utabatha ubamba lokho kuyaphuka uthatha lo mfati kulenzawo le wrong nalabantu labakwathi ukuthi wena ukwafanele kubalana batakuphambatisela phela bakwende tibi wena ufake phasi emphethe ganzi leliqiniso akusho ukuthi kube noma mhlawumbe kukhona lokufisile lokulifa khona la ukhona leliqiniso nje kuligqabho lokuthi ngeliqiniso mina ngwakuphi noma ngiphuyile noma nginjani kuligqabho nje lendalo ukuthi wena wakabani manje ke lo sekufike bese kuba buhlungu umthetho weSiswati lo uva ukhulunywa ngilabasembili ude la ubhalwe khona ukuthi umuntu angasishintsha sibonge eliqala leyise sekuyasithusa ke sitokhalela leso sihloko eMaswatini ukuthi lesihloko sisiphambatisile nemphilo etinveni letinengi kube mhlawumbe nayisibusisela ingwenyama babe maphalala njenga Chief Justice weqala kule live aliswati
sijatshuliswa ukuthi asho naye wamaphalala ukuthi Maswati sekubi kakhulu ukuthi silive nje umthetho welive solo side lobuke imihambo yelive nekuphathana nako konke nje lokuyincubo yelive sesincike kakhulu kuloko lokwetane belungu dinkantolo lokwana lokwakanzi siyakudinga lokwethu lokuyi authority yeswazi law and custom kube nalabo make labadzala nabo babe bebe lasebakhulile bomake besicholo labatawunakelela nathi tinsanzane letite tona lapha leting le authority ke tona kube bengabekisa kafishane nje emshengo sikhuluma ngempilo elikhaya nekwakho kwalo naba labantwana noma nangilomntwana lotekeleke ngalendlela lena lengakavumeleki yes kwebiwe la kwalutho lomuntu kwase uvelana kulokuvelako esikhathini esinyenti kwase kwatholakala ukuthi wena usiwa kaMabuza lempilo ayibi mnanzi kumele bese uphila njani lo mntwana ngoba akatilethanga la emhlabeni ufuna bese kwente kanjani la ekhaya liqiniso lilapho mngoni ngoba kubomkhulu emuva besiva lokuthi kunelikala vele ke phela ngoba sibantu sonke besingete saba holistic sonke 100% mina nje ngingedvana I see a 50-50 chance ukuthi vele batawuvela labamfana labangasibo bala emakhaya la bathethwe kubo but nase kukhanya ukuthi sekude le registration lesho ukuthi sicela a surname change la lesimo senta ngazi ukuthi everything is perfect kanti nase ngachamuka umuntu and I audit la emakhaya ngaba likhuni kakhulu mngoni ngiyabekisa nje bengisakhuluma ngesibalo se probability there is there is 50-50 chance but nase ku quiet kungasevakali le movement because the 50-50 chance ngesimo sami nje mina could be seeing a lot moving from Lavumisa bayeka hoho baka hoho sinipheze lesingisi mshemo ngiyaxolisa masathi lamahle ngibeka leso simo nje sekuthi vele bekunene Maswati lamanengi alahlekile ngemthetho ukuthi inqubo nemhambo awukabhalwa phasi mhlawumbe loyo lofuna afeve yena uyawuguqula umfeve kani kube kukhona lo mthetho losilekelelako ngabe sisho njalo lese bese kwenta ukuthi nangilo muntu sowukhulile ke namhlanje sowuthatha wakhe umfati sowakha lakhe elikhaya lephinze lelikhaya lakhako yena ngale ncubo yesiswati kufanele isime kunaliya likhaya lelikhulu ngibokela abantu basekhaya elikhulu kufuthi bamakhele nalakhe lelincane batangakhela njani labantu lelikhaya elikhulu kanti bana namankunku ngami mina kuneliphunga lebalishoko ngamanye bayalifihla mhlambe ngezathu ukuthi babuke ukuthi kukhona lapha kuprotector kobona kanzi mine kungifaka ku disadvantage yes sibone labanye sive ukuthi labanye baye babonane ngansense angibekise nje ngoma nini lathutana embe kwami kuthiwe nje Mazibuko unemntwana longadalwa ngilakhumalo kodwa bahle babonana uMazibuko nalomntwana kusi kuba lempilo ibanjani lapho bengita kuleso sihloko babe Simelane uthi nsayona sibili leyo solo igap kulomthetho solo ivula le chance ukuthi phela mina ngiprotected noma bengamtala lo mfana vele kutawuthiwa Mabuza umfana wena umfati waMabuza kanzi kube kumele nzaba ukuthi na ugange ngemfati wemuntu neliqala uyawuboshwa tandla netinyawo uthathe umfanakho lesimo ke siyamprotector lo mduna vele utawuya ngenhloso lapha nakafuna ukubulala wena afike angene ngalomfati wakho so uyakhona ke kondla lo mfanakhe eceleni wena uyaphila la mhlambe nawe uyamondla na ungakaveli kusho ukuthi bebekunena ngiboni kahle aningibukiseni keja ke na uteke indlungulu yakena bobandla labatakubukisa phela ngoba mhlambe nalomake nje ubikile kule advert ukuthi une advantage wena ude bakabo lo
ude indlungulu yakabo letafika ibuke bomfana ukuthi bala ekhaya yinvele kanzi kube nakhona bekunjalo le authority yale Swaziland and Custom lela phakadinsi kaManzini lela kadinsi kaEmbabane nanga eshiselweni ikhona le authority yalabo make nabo baba sikhulume ngejob creation ngiyele job creation letawenda labantu ba bendele imisebenzi letawenda lenhlala kahle bathingeka labantu labadzala kunabantu labangaka protecteke kuma parental families. Mulase asangibuye ngala kubafundisi nangabe mhlambe kuyendeka ngelishwa kwabede imbeleko la ekhaya mhlambe nguwe mulase lo nenkinga siyaqhamuka emaja ayakudalela kumele kwendekeni la lo ungeva ukuthi khona lokudalele bese lo mfana umthelemeneni kuhamba njani lapho. Simelane kungaba ngetigaba letimbili kunesigaba sesintu esintwini kuyendeka ukhanze ukuthi la khaya mhlambe lelinye lemajaha alithombanga nalingatange ke lithombe babona bayadla labatsala balakhaya ngilele ngeSiswati ke mnguni bekuthiwa dibitendlo mhlambe umuntu angakusho lokho nje basongibutile i-gender based violence ayizange sebe dibitendlo lokho dibitendlo nginako ngilokunye kwako lokho bese bantu labadzala bathuma lo mnikati wenzaba wena lo ngakathombi bakuthume lapho bakuthuma khona ebudzaleni babo bese bafaqata umnakene kuthi akangene lapha awembathisa umkhula wakhe ingubo nakamembathisa ke ingubo ke bese kuyavela ke labo bantwana kodwa bala khaya bonke labantwana nangabeke kwendekile ngangabi nambeleko mina base bangidalela ngamajaha nje ngilala khala ngako ke Mabuza kokuthi phela labantwana kutawufihlwa kanzi lokufihla sekubavalela emalungeleni abo labantwana lokufanele ukuthi ngabe baphila ngawo uthi ke yena cha akubiyele kunaku lebathi delabadzala itolo bekwendiwa kuthi nje indoda ayivele bekweliqala lokubeka kwalelicala itawuthi hlawula kodwa lo mntwana rodelwe aphumele ebaleni sokaMazibuko akasiyo akasimelane nako lapho likhona khona ke lejaha selithi ke akube khona mhlambe structure lesakhiwako simiso thide lesitawukwadi ukuthi sikubumbe lokhu ukuthi kungentiwa njani kodwa ke Simelane ukuze utolinika umlaleli sekunemthanyana uthi nakateka lenzaba mina kwavela kwaba kunenge kokuqala kwaba ngiloko ukuthi nje lokunye lokubanga ukuthi kube nebantwana labakhula badiscover ukuthi bakabani kanzi bakhuleleka bani bese kudala into ukuthelo kokuqala ngikona lokho ukuthi kube khona umuntu logangako aphinga kwesibili lokubanga ukuthi bantwana batalwe bakhulele enzaweni babitwe ngesibongo lesingasiso sabo ngilapha ukhanza ukuthi unina wenza nje ugugudlele ngendeka sinakagana lapha noma uyagitsa noma wendani unenyanga yinye noma timbili ngoba kuthi noma babona labadzala ukhanze ukuthi kuyafihlwa lokho kwesithathu ngumntwana lokhanza ukuthi udalwa babe walakhaya asashonile amkhwimite emake lapha amkhwimita khona leqaleni kubinzwe ngiletinye taletindo lokuthiwa ke dibi kubindwe kanzi kunaka ngumfana ngale lapha esindweni awu itakumele balene nakuyindombi akwade eMaswati ukufihla lokho ngoba agibe sekugcineni utawuhamba enze athathe isibongo sasembili
ngilenye indlela ekutalwa kwalabantu ekakhuluma ngabo bese lenye kuba indzaba yekutalwa kwemntwana noma ke kwemithwa kwemntwana abikwe kulelinye elikhaya kanzi wakulelinye elikhaya sengumsindo loyo uthole ukuthi umntwana odale kanje naye soyaqala ingabe seyilungise kanjani lento sibongo senina sisiso noma singaba ngiso salomntwana lotalwa kulomtukulu kepha nalesalonini ingabe ingalungise kanjani lento lena ngoba usithe Mabuza nasiqala lapha uhamba kubese kuba khona lapho kumgila khona lo muntu lo munye uthole ukuthi mhlambe atholela ababhoboka bamtshele ukuthi ufune kubuyele eKhabonyoko mshe ngiyabonga mngoni ngicela kubele umva kancane kulolo ibudile ukuthi katseni bekuvakala ukuthi umfana wasekhaya nakwendeka angatholi bamfana kuyayibe kubonwa indlela ngalabanye basekhaya ngicela kuphuma eceleni kancane ngiyakuvuma konke bekukuhle keja khona lapho asikasho sibe kuhle sibe kwendeka ngisho lapho wela sangaphikisi bekwendeka bekunenhloso yebuhle yekwakha keja khona lapho kuleso sikhala ikhona ingoti kulesimo sananga umuntu lengikhuluma ngaye lo yena vele usinengiso la ekhaya mane akukhulunywa inzaba yakhe ngophi lo nangilobonakala angasiwa la ekhaya lutholakala la kuyothoda senguye lo la ekhaya manje losakhulele ukuthi ngase uyateka yena sowuthatha umfathi sowutala abamfana mhlambe bekungathiwa nguye lo longakathombi sekathethe umfati akuleli khaya leli wrong bese kuvela inzaba ukuthi kuthiwa nguye lo longakathombi kanti mhlawumbe akusiko ukuthi akakathombi liqiniso lithi kukhona mhlawumbe ngalesimo sakhe sekuthi akakafunelwa lutho akafiselwa lutho mhlawumbe ngesizathu sekuthi lobuhlungu bekuhlipita kwelikhaya sekukhishelwa la kuye ngoba nangi umuntu lowaganga akakabekwa icala sengiyekele lesekuthiwa akakathombi sekufuteke manje la endlini yakhe sekudalwa laba bantwana akati futhi yena sekufanele kudalwe laba bamfana lekuthiwa bona balakhaya mbamba ke nyalo ngibona sikhala futhi noma sithi besenda lokuhle phindze ngiyasibona sikhala sekuthi usengabulawa vele lo muntu kuthiwa akathombile kutofakwa nangwala ekhaya lapha endlini yakhe solo ngibuka umthetho longakabhalwa phasi because le gap ukuthi singabhali phasi sivumela ukuthi ngikhona ukuyigucula lento nangifuna ingifeve nangifuna mina ingifeve ngikhona kuba nesizathu sokuthi ngikwendeleni lokho kanti benginaso sizathu sokuthi lo yangimfisela la kami wangiphoca akusuye lo mbali wakuphoca nguyise shabalala umlaleli sicoce naye kasishale 24061010 laba 70 ke mahlala khukhwini bashaya ku 78 36 92 38 78 36 92 38 ukhona lo savela seline ngicela kumamukela ehlelweni siyakwamukela sawubona angivusele kuwe ngune umsheni kanye nemolase e-studio yebo baba enkalana wangalanga sibongo cha angicela ukuthi happy Father's Day kini madodza abazalwane nawo onke nje emadodza nabakisi la khona cha ngijabula ukuthi e-studio namhla kufuthumele kunemadodza odwa imfishane cha siyabonga kumolase kusi-invitela enabakithi umsheni kuthinta lesihloko lesimatima nakangaka ngicela kuba mfishane ke baba Veli ngicela kubuta lokuthi baseyikhazile nje lamadodza abazalwane lo nawo e-studio ngabe ngesiswati sikhulethile kuthiwa umfati uqoshela thuwe tinvo buthakathi nebuphingi then siyayibona le nawo le problem at hand le niyibekako lapho bazalwane ukuthi engabe kuyaye ukhanze ukuthi nangabe utawukhanda ukuthi lo mntana ube sekasheshe washona labanye kuyenzeka ukhanze ukuthi bayathola lo mntana ngale ndlela yokuthota la bekusangayo babe Mabuza na ukhanze ukuthi lo mntana utase mhlawumbe uyamshebela lo longumake angakashoni ukuthi emntanami phela wena kahle kahle awusiwa kankalanga wakamazibuko noma wakamabuza noma ke mhlawumbe wakasimelane kuthi bangabe utawukhanda ukuthi lo mntana uyabekisa usheshe ushona ngisesemncane
angakakhona ukuthi adisclose lokho ukuthi angihlebele ukuthi yenkalanga phela wena nabakithi uwakamuela sewena awusiwa kankalanga ngabe ibese seyilungise kanjani leyo ngoba ngiyabuka lokuthi nithi ngawuhamba ngenxa ababhobokile bangitshele ukuthi indzaba isaba esibongweni but ke naku sokusheshe washona lo mntali mhlambe angakakhona ukungihlebela angitshele ukuthi isibongo sakho kahle kahle nasi kanti singafunda ngiyagraduate Kubonga umentati ukuthi wakankalanga only to find ngokusenimdzala mhlawumbe sekune PhD kuthi wena phela wakamuela ase wena ngabe sibese siyigadulula siyithini lapho bafundisi bami ngiyabonga Siyabonga kunkalanga imatimana lena mfundisi ngoma lo munye ubonwa abantu use wena ufana nebantu bakuphi limbili balikhuni kakhulu bani so tshela abantu bekhamba hayi wena ofana labantu balapha lo munye basugcina atibona masa yini mina ngifane bala ekhaya usitakala njalo umuntu loyo Simelane anginawuqala emanga ngithi nginayo impendulo kulombuto ilukhuni nje bawusho kulesi sikhathi ubona bo andi kulesi sikhathi abone yena ngemphatho kuthi angifuneke lapha sethi imkhipha umkhulwane kulokunye ukhanje ukuthi lokunye kutawuthuke liphuma ngesisini kubona lo lotalwa kunye nabo ngoba sikhuluma nemaswati mhlambe bakhona labangajikishela liJesu Vivaneni kuletha likhambi inombolo esi 24061010 lo munye kuthiwa basithela labantu labadzala nasebahambile basilala balakha basiya besimele kusikufe babe namake wena Mabuza wena usiwa la ekhaya wena hamba limpilo leyo imadima ngicela umukele umlaleli sehlelweni impilo elikhaya kwakho kwalo sawubona sanibonana Veli lishonile baba nalo Jaka Mabuza yewa khulu okay mabandla hlabathi umnguni andini wala cha bonkosi yami kona kuhle lemibono kodwa nje ke letinye izinto ngalesiswati kuye kube ngokuthi kumbe nathi kufundiswa tingetetevakala sethi khulunywa emoyeni ngauba kumbe kungakubanga kona lokuhlukubeteka kona lokho kodwa nje ke ngobe phela kuvumelive ukuthi akukhulunywe akusho lutho ke bonkosi mina nje nginembuto kini nonke nje lapha emsakadweni lokuthi sibongo sadale kanjani sidalwe uNkulunkulu noma sakwa ngemaswati noma ke kumbe sidale kanjani nje ukuthi kube nesibongo ngauba kumbe sekungabonakala ngathi kungumonakalo lokuthi ite kumbe ngendlela lokwenteka ngayo sibongo nje kumbe umlando waso inawo lokuthi kuze kube nesibongo kwesuka kanjani kuze kube nesibongo ngauba kumbe letinye nje mina nje nenkolelo ukuthi tibongo tethiwa ngemakhosi ngekuthi kukhona labanye abantu abanalo umlando lo ukuthi thini sasibakazi bani kumbe siyashintshwa sesibakazi bani asathi ke bonke siloko ukuthi sibongo waso mbambambamba sadale kanjani ngobe nebonke sivele kule letinto kufuna sithi khuluma sibe sinawo lo mlando wako kubheke noma sekubonakala ngathi sekunekuhlukubeteka kwenteka kwaletinto letibonakala ukuthi kubanga kuhlukubeteka ngiyabonga bonkosi siyabonga kumantino la welase siyabonga mnguni ngicabanga ukuthi mandini uthinza indzaba lenkulu mhlambe lengaba sihloko ngekwaso ngoba kunetinto lesitatiko netinto lesitibonile nalokunye lesingakwathi longakhanda ukuthi akhona emaswati langachamuka nelwati lesinganalo thina kukhona kona lesingakusho kepha nje ke ngicabanga ukuthi indzaba lebandi ngoba singacaphuna ukuthi embhalweni kuhambe ini ahamba njani nemaswati kuhambe ini kuhamba njani ngoba labanye nje lesinabo netibongo lesinato ukhanza ukuthi nesakini nje mnguni sinemlando lothide nesakithi sinemlando lothide njalo kodwa lokushiwo nguMabuza sivakashi sethu namuhla yena uqhamuka eluhlangothini lokuthi
kulesikhulumile ngaphambili sisinza indzaba yekuthukuthela uthi ke yena nginivile bobabe vele ke kude lidzaba lesingalidzingisa Simelane siluqethe uthi awu ningakagoqoti nedlula kulesigajana lesi ngivumelene nami ngijikishele litshe ezivivaneni ngivete lokuye lokubanga buhlungu nekuthukuthela kubantu emangweni silapho namuhla nange lo mntwana uyakhala ngesibongo sakhe mhlawumbe lo myasifuna lesibongo kepha nalo mahambo lathi Mabuza awukabhalwa uthi cha wena uwalaka Simelane lokuthi uyihlo wafohla wangena esibayeni salenye indvodza wena walaka kepha uyasifuna lesibongo futhi encane lo yise uyaphila wenda nje so uyahlala nje ngalokuthi umhambo uthi cha lo make washaya inyoni wena soyawufa ungilesibongo lesi Simelane lokunye kungafaka sandla ngitamba kulekelela Mabuza kulento lekete nayo nanakulokuthinzwa ngibabe mabandla nhlabathi emaswati noma ke esiswatini kunengholelo yekuthi umntwana ngemntwana nakadalo ubhunyisela ngetinyamatane takubo letinyamatane takubo tilandzela lesibongo sekungaba simanga ke sinathi awukhanda ukuthi wena ngale ngolelo yangale akusiko lokushonga imlo ngale ngolelo yangale nawuthi awukhanza ukuthi sowutelwe awukabhunyisela ngetinyamatane takini utawuphila njani ngoba nalakhaya ngengolelo esiswati kunalaba phasi bakhona nako konke lokho ngicabanga ukuthi ngilokulele katama kuqhamuka nako lokwanzisa lento ukuthela ngicela kusasomlalelo selayinini kwalomhlasa kwabule hlelweni inombolo ye 0240611010 kuyindvu ukuthelo lekhona lebangwa mhlawumbe indlela lesivela ngayo noma lesavela ngayo ukhona umlalelo selayinini sawubona ngwana Yes Vivi yebo khuluma mkhaya ngikhona mkhaya wami ngivusele wena nemfundisi nesivakasheni uthi umuntu akabude lapha mkhaya kwekuthi ngosiyami akwendeki kepha kwekuthi lona lo mati ngekuthi ungibabe wakho akuphike nje ngenxa yokuthi kumbe ungumntwana kumthukulisele kuba ngathi angafika lapho khona athi hey wena vela usiye umntwana nami wena suka lapha kumbe ngenxa yokuthi ekuthukuthela nje ukuthi lokho kungabe akugcini kokuthi ngagcina kumfrustrate lo mntwana ngenxa yesimo esinjengaleso nangekuthi ke nangabe ukuthi ngigange nemkhula wami siganga nje thina ngale kwalokuthi silawulwe ngumndeni kumbe ngasese kumbe noma eceleni ingabe kuba njani lesimo saloku kukhinyabetheka kwalomntwana ngabe siyehluka ingekuthi phela kwalakhaya kulokuthi kumbe bekungumuntu wangaphandle ngephetheke ngekubuta indzaba yekungena kwekuthi kumbe ushile emhlabeni umnakethu sengena ke kumbe umkhula wami ngekulawula ngumndeni kokuthi angisale ngimbona ke kwekuthi ingabe labantwana vele bagcina bababani nangabe kuthi batawubitwa ngemnakethu akubakhinyabeti nabo kuleso simo lesinjalo ngiyabonga Vivi sibonga mbethe msho cela nimphendule nangabe yakwesinza umwelasi yeah siyabonga ngicabanga ukuthi kungake fike embutweni wambethe uvetalo lunye luhlangothi lokuthukuthela lo noma ke sento lesingabanga kube khona kuthukuthela kubantwana ngokuqala lokho embutweni la ubutako ngesintu noma ngeke ngigabuthele ngifike kuphi ngathi ukuthi nawutawungena akusinto yangasense indzaba yokungena indzaba letekwa ngumndeni ibe sebaleni kukhulunywe ukuthi kutawendiwa njani bese kuba khona lapha kuba khona ingomo emadolo ngalama emagama lenguvetako noma ngengene kuma details akhona ngiloko ukuthi indzaba yokungena akusindzaba yangasense into lesebaleni kungako kuba clear noma kuyacaca ukuthi bantwana babitwa njani uthini umshe kafishane sitothola umlaleli
Cha mngoni angibonge kuthola lithuba. Le ngingafuna kukuveta kulesihloko. Le ngicabanga ukuthi kuyasala. Inzaba lechubeka nalenhlupheko yeke ukuthi ula kule position le wrong. Le position le wrong ngiyo le cause le tinto takho tingaphumeleli. Ngidawubuyela ekuthi vele phela utawuhamba nje ngesiswati nawe yosiwe wakha lelikhaya lalwa ngimake lo somthethe. Tawufuna umbide ngesibongo seyihle lelo khaya. Keja ngane sibongo losimemile. Kutawubhidana letinto budloti bakho nalesibongo kutawuphambathisa lempilo yakho nje. Ngithi ke mina uphuma njani lo muntu la kule nkinga lena? Shito mngoni ngicabanga ukuthi nesive siya kunaka lokho ukuthi umuntu lokumcoka kakhulu ngiso lesibongo ngeke uzusakhe lesibongo utibide ngesibongo lesingasiso sendalo yakho ngoba nakuphi nawubutwa nje kuthiwa bukhumbule ekhaya mhlambe ngesizathu sekuthi kusho Mabuza umbuto wavele uthi akwendwe njani usho ukuthi akathole isibongo sakhe lo muntu. Liqiniso lisho njalo mngulu akathole isibongo sakhe nalotalwako kunginamuhla kube nendlela yesiqinisekiso ukuthi angakenci 3 years isibongo sakhe ngeke saphindze sashintsha ngoba kunginamuhla nje kufanele uyoshintsha isibongo una 50-60 years yini lo ngaphindze uyende. Asimukele umlelelo selayinini siyakumela ngwalehlelweni sawubona. Yo baba. Umngona mina mthembu. Ngicela ukubile emva kancane. Unangilobuta ukuthi kubonga taqhamuka. Ngidambekisela ngemave anetibongo letehlukile. Ngisho belumbe ngisho kuphi. uNkulunkulu lento yasibuya leBhayibhelini wayenta ukuthi bantu ngeblood asithi nje family yababe Mabuza nami omndwami yabona wehluke uma ke lo mndeni waka Mabuza uthatha nodwa wabona uNkulunkulu ngeke kungakube ne cross breeding lokuthi lo waka Mabuza lo wamngoni abaso bakahle bonke cross breeding bathathana kanje kodwa hayi la mndenini within the family kuthi ungathatha sisu wakho umenza umfazi yiyo uNkulunkulu ayisusa ke lento le eBhayibhelini engibona ukuthi nasifunda thina leBhayibheli siyabona uNkulunkulu oyenza lento ngaleto sizathu nokuthi lekubonga atehluke sibuye kokunye ke lokungafika abantu sebafuna ukuthi nawe uzokhipha umangungu ngemntwana sokukahle ke manje nabelungu bayifakile iDNA siyathestana nje isho the blood lena hayi ayisiya leleni hambisana nawuva ngale DNA bathi uyaya ethuneni ngubhe lo muntu akagujwa phela noma ngibani licala leli ufuna kwentwe labemthetho bawuthatha lithambo baligaye balicomparison nale blood yalo muntu lo ukuthi wakhona kule family wenziwa belungu lo iDNA iqhamuka nabelungu ngayo lezinto zama confusion ukuthi letibongo tinenkinga lapha nalapha abantu bala tinkantolo bawubhadala ukuthi uyaboshwa uyagaba bakugenisha bakuthi badala kanti ubhadala umntana su wakho yabo lokunye nje bekunene naku nje la kunabo SOS unebantwana lapha inkumba bona 100 tothi kude tibongo tabo batholakala ngalo ndlela lezi utawuthi wena kungenteka wena luwamtholisa lo mntwana lo wakulowo make loyo sihamba wena uphinde lo mntwana sowukhulisa uyamsomo usonga lo mntwana wakho yabo lento inkinga bekunene kodwa naso ibuka nje sento ibo research iDNA ingakwenza lokuthide njengolo le DNA iyaba nenkinga lekubelungu lamanye emave bathi labantu nawubabuka nge face to face ngeke umbone ngisemabholweni ngeke umbone
belungu basebenzisa labo DNA ukuthi noma ngabe lo uyafana sibuye lapha etandleni ma fingerprint comparison wona lama fingerprint kuhamba njani la nala ngabe kunjani asiye DNA nale DNA iyafundelwa kubo lapha awujikile nami izivaleni bekulena. Siyabonga baba, siyabonga. Itolo ke Mshengu Maswati beka ngaya clean report DNA. Mina nje sibuke lembumulo, sibuka letindlebe, sibuka letanda zemkhumule. Bayadla abantu abadzala ukuthi yila batayibo cha vele wakhona la ekhaya. So sizenza indaba DNA sale sigoqotha hlelo lethu. Cha angibonge Maswati lamahle nami ngithola lithuba kungasho ukuthi sihlakaniphe kakhulu siyakha lapha sibona khona. Siyabonga mnisale kahle. Ngona sibonge kuMabuza ukuthi thathe ukukhuthala ukuthi khona le kangaku jikjela. Yonke inkulumo ke ningayibuka ngebuso lobehlukene. Kodwa lokufike kube kuhle kuyenda ukuthi nalobonga kunaka bese uyaqabanga uyabukisisa. Ngicabanga ukuthi ngiloko lesingakusho sisabonga Mabuza. Sekuvuke nembuto lemnenge mhlambe lethinga kunakwa kusasa kepha lokusalako bantwana ababitwe ngetibongo tabo. Ngumfundisi JV Mazibuko ambesana nemshengu sobuya enhlambeni phasi komntwana inkosi lapha. Sibongile khulu Mshengu, sibongile nakumlalele ukuthi siphe indlebe sisaqhubha lona hlelo impilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Usike mwela selavala ngalo. Bantwana ababitwe ngetibongo tabo. Kepha ke lona logangile. Yey umsindo lona mwela simlaleli asibeke umuno la kwalomuhla sithi umdala avumile luhlelo impilo Yelikhaya nekwakho kwalo. Siyawuhlangana nalo eVeli etako ngesikhathi kile sonana kwalomuhla sisusale kahle.